na isang ngayan inarapaap apan nakapasingked ayan ayat sagrado ang matrimonya iti sango ti altar sangalen ta ti pamilya itinagan ni ayat panagkalaysata aldaw nagasat patalgedanta ti pinateg anasangan adtoy agtipkelen pusuken kararwata tapimudno daydi tagainit anaata dikawar ni ayat ikariken isa patat dinto pulos mapekka marak sikaken siyak may saningganat kung palbiag nunapudnut tunggal may sa pagnanayon tutragsak kalaysatan aldaw nagasat patalgedanta ti pinateg anasangan adtoy agtipkelen pusuken kararwata tapimudno daydi tagainit anaata dikawar ni ayat ikariken ni sa patat dinto pulos mapekka marakrak sikaken siyak may saningganat kung palbiag nunapudnut tunggal may sa agnanayon tutragsak nunapudnut tunggal may sa agnanayon tutragsak nunapudnut tunggal may sa agnanayon